sada smo naučili sve o vodozemcima. I spominjali smo njihove najčešće vrste, i one s repom i one bez repa. No danas ćemo naučiti da postoji još jedna vrsta vodozemaca, a to su beznošci. Zašto beznošci? Pa zato što nemaju noge. No kako oni žive i gdje ih možemo sresti, naučit ćemo upravo sada. Ma ovo je zmija. Pa to su najčešća pitanja koje dobijemo od djece koje su ovdje na obrazovnim programima. Je li to zmija? Drugo pitanje je li to jegulja? Nije ni jedan odgovor točan. To je u stvari vodozemac i možemo reći da je nekakav najbliži rođak žabe. Dobro, koja je razlika između zmije i vodenog beznošca? Pa ovaj vodeni beznožac, on je u stvari životinja to je pravi vodozemac. Kao svi vodozemci ima sluzavu kožu, vlažnu, mekanu, za razliku od gmazova koji imaju po svojoj površini ljuske, koje su čvrste i možemo reći da ne propuštaju vodu. Oni su stvoreni za suha staništa, dok su vodozemci vezani uz vodu na neki način. Vodeni beznožac diše na pluća, je li to istina? Točno, on ima pluća. Kako bi mogao disati, ovaj vodeni beznožac mora izaći na površinu kako bi udahnuo. Ali kod vodozemaca se veliki dio disanja odvija preko kože. Zato ta koža mora uvijek biti vlažna. Recite mi, koliko velik može narasti? Pa ovaj beznožac može narasti do 50 cm duljine, baš ova vrsta konkretno, inače mogu narasti i dosta veći, preko 100 cm. Znam da vrlo loše vide. Točno. Njihov vid možemo reći da je zakržljao i njihove oči su jako male, tako da one dosta slabo vide. Većina vrsta ovih životinja, inače ima ih 155 vrsta, većina ih živi pod nekakvim na šumskom tlu, pod lišćem ili u zemlji. Ovo je jedna od vrsta koje žive u vodi, znači u slatkoj vodi. Oni ne vide dobro, ali svojim njuhom, jako dobrim njuhom, mogu jako dobro pronaći svoj plijen. Kad smo kod plijena, čime se hrane? Pa hrane se raznim životinjama, znači to su od puževa, najčešće su to nekakve gujavice i male životinje koje mogu pronaći na šumskom tlu ili u vodi. Jel bi mogli i ovakvog vodenog beznošca sresti u Hrvatskoj? Pa to će se jako teško desiti, znači jer oni ne žive kod nas u prirodi, u Hrvatskoj. Ovo je tropska vrsta. Ova vrsta beznošca živi u Južnoj Americi, ali možemo ih naći po raznim tropskim šumama u raznim dijelovima svijeta, od Azije, Afrike i Južne Amerike. Dakle, ovo nije zmija, ovo je vodeni beznožac. Točno, da ponovimo za kraj, ovo nije zmija, ovo je vodeni beznožac, to jest vodozemac. Eto, upoznali smo i treću skupinu vodozemaca. Naš današnji prijatelj vodeni beznožac život provodi pod vodom. No, ako ga ipak sretnete, ne zaboravite, on je odličan plivač i za čas će vam nestati. Stoga dobro otvorite oči. Do naše iduće avanture, bok!